Bagusnya nyambung. Nyambung kalau bilang. Ceritanya yo, dia ada nyambung. Dulu ada nyambung. Bila lama, lu menggambar bila lama. Yang menggambar bisa arah. Skill kan. Jegek lo ngai beli satu jatuh hati lo mula manis lo kenyam hati kalau beli takut cara bidan sakit hati Subane ilo buin kekemani Abang pusing buin gelak-gelak Disisin kalangan nih Bukan apa-apa Tadi rasa dakin gigi rasa coklat sakit sedang itu jani rasa sinyal lapangan mencaplah ganti pengkolan ilo nangkin beli susu aneh putih nanjenin beli nasi Tidak secara langsung alapan dada apa bahan pangbisun dari tukang gambel beli cara tabiu buku dan jenik ngai ilo lala janji jebuk ilo pasti ilo ngap ngali ilo super lo saung sangkong ilo aja boleh pangsing salib di pengkolan saung sangkong ilo kau dengan bias toncai kalau abokan Nanjenin beli nasi lalapan dada apa bahan pangbrisuan dan dibuka gambel nih beli cara kabiru buku dan jenik ilo lala jani jagot ilo pasti ilo ngap ngai ilo super lo saung sangkol ilo aja boleh pangsing salib di pengkolan
kal adokan. Sukses. Ya, demikianlah penampilan yang sangat luar biasa dari Sugi Artaya, kelas 11 PH Liba, ya.